Mbere yuko mbagezaho ingingo zigiye zitandukanye n'ubundi zifite aho zihuriye n'ikibazo cya M23 n'u Burundi, kugeza ubu reka maze mbagezeho inkuru yihutirwa. Amakuru ari kwerekana ko mu gihugu cy'u Burundi ibintu byakomeye cyane mu murwa mukuru Bujumbura. Uyu ni umurwa rwose ukurikira Gitega, cyangwa se twavuga ko ari capitale commerciale muri Bujumbura. Amakuru ari kwerekana ko ibintu byakomeye cyane guterero. Na amakuru ari kumvikana ko mu masaha y'umugoroba rwose kuri uyu wa kabiri tariki ya 31 z'ukwezi kwa gatatu 2026 i Burundi muri Bujumbura hari kumvikana urufaya rukomeye rw'amasasu matoya yoroheje ariko naremereye. Uru rufaya rw'amasasu yoroheje naremereye ruri guterwa n'iki mu gihugu cy'u Burundi. Ibi byatumye ndetse abaturage bamwe muri Bujumbura batangira kuva mu mazu yabo bameze nk'abashaka guhunga, ariko bikabayobera ku rundi ruhande. Ubona ko i Burundi rwose hari panike muri Bujumbura, hari panike yo ku rwego rwo hejuru nyuma yo kumva runo rusaku rw'amasasu yoroheje naremereye. Hano kibaza aya masasu yoroheje naremereye ari kuvuga gute mu mujyi wa Bujumbura? Abaturage rero bari kwikanga cyane, bamwe bakavuga ko bishobora kuba ari kudeta hari ikorewe President Neva, ariko ibi ntago nahita mbikonfirima. Ibi ni biri kugenda bivugwa na bamwe mu bantu atise izi ntwaro ziri kumvikana muri Bujumbura aho ngaho ntago yaba ari kudeta President Neva yabakorewe nyuma yo gufungura General Bunyoni. Ku rundi ruhande ariko reka tubanze tureba andi makuru. Abandi bakavuga ati se ni Red Tabara igabye igitero, abandi bati se n'u Burundi bwinjiriwe. Ku rundi ruhande ati se ni igisirikare cy'u Burundi kiri kugerageza intwaro. Ibyo byose rero ntago turamenya niba ari kudeta, ntago turamenya niba ari Red Tabara, ntago turamenya niba ari abandi binjiriye u Burundi bari guhungabanya umutekano muri Bujumbura, kuko amakuru tugezeho mu kanya muri studio twebwe ibyo dukoze no kubaha ino breaking news. Amakuru ari kumvikana ko ari intwaro ziremereye cyane nizoroheje, ndetse hari amakuru ari kuvuga ko izi ntwaro ziri kuvugira mu kigo cya gisirikare kiherereye muri zone de Musaga mu majyepfo y'umujyi wa Burundi. Mu kigo cya gisirikare giherereye muri zone ya Musaga mu majyepfo y'igihugu cy'u Burundi nako y'umurwa mukuru cyangwa se y'umujyi wa Burundi, ariko sinzi impamvu Bujumbura ikomeza kunzamo nk'umurwa mukuru, kandi nzi neza ko bahinduye. Ubu ngubu umurwa mukuru ni Gitega, Bujumbura ni ngira ngo ni capitale commerciale, ariko ni Bujumbura niwo murwa mukuru. Ubundi niwo mwari wo murwa mukuru kuko niwo mujyi ukomeye, usibye ko Gitega wenda bahajyanye ubuyobozi ati niyo capitale nyine nkuru, ari kugiye kureba Bujumbura niyo ya nyayo. Kugeza ubu rero amakuru akavuga ko muri iki kigo cya gisirikare giherereye muri zone ya Musaga, hano ni mu majyepfo y'umujyi wa Bujumbura, ariho hari guturuka urwo rusaku rw'amasasu yoroheje naremereye, harimo n'amabombe. Ndetse amakuru yerekanaga rwose ubona hari ahantu hari gusa, niba ari mw'icyo kigo hari gusa, hari kwaka umuriro. Hari n'amakuru avuga ko ari guturuka i Burundi ngo bashobora kuba bohererejwe drone. Hano rero urumva inkuru nibwo ikiza, njye mbahaye breaking news. Ubwo andi makuru yisumbuyeho turaza kuyabagezaho ejo mu gitondo cya kare. Ndaba namenye andi makuru atandukanye. Cyo ukwiye kubumenya nuko ari breaking news mu gihugu cy'u Burundi guhera mu masaha y'umugoroba rwose kuri uyu munsi wa kabiri hari kumvikana urufaya rw'amasasu yoroheje naremereye cyane muri iki kigo cyo muri gihere cya gisirikare giherereye muri zone ya Musaga mu majyepfo ya Bujumbura. I Burundi rero ibi bije gute, bihagaze gute? Twabonye Burundi ko bwivanze mu ntambara yo muri Kongo. M23 kababwira ati nyamuneka mushatse mwava mw'intambara mukareka kutubangamira nk'abanyekongo barwanira uburenganzira bwabo. Ese ko twabonye Colonel Nanga avuga ati ibitero bituruka u Burundi turi kubibona, turabasaba kubihagarika, kandi nimutabihagarika ntago tuzakomeza kwihangana. Aho naho harimo ubutumwa, ariko sinahita nemeza ngo ni M yahagabye ibitero. Ariko ku rundi ruhande hagakekwa ni Red Tabara, se ni ingabo z'u Burundi se ziri mu myitozo, ziri kugerageza intwaro zikayikorera mu mujyi rwagati wa Bujumbura. Ibyo ngibyo bibaho nk'uko mubizi, ntago kugerageza intwaro mu mujyi rwagati bijya bipfa kubaho. Ku rundi ruhande ati se yaba ari kudeta. Ibi byose rero ubwo ngubwo turaza kubimenya kuko tubagejeje aya makuru mu kanya rwose. I Burundi niko bihagaze kugeza ubu ngubu. Reka none dute twinjira mu makuru yacu. Ubwo ngiye guhita nkugezaho ingingo nageraga manze nkugezeho izo update z'i Burundi. Turacyari Burundi rero. Amakuru akavuga ko i Burundi n'ubundi ngo bakomeje guta muri yombi intasi zivugwaho kuba zikekwaho cyangwa se gukorana na M23. Abakorana na M23 bari muri Bujumbura. Intasi za M23 ziri muri Bujumbura ngo zimwe zatangiye gutabwa muri yombi zinakorwaho iperereza. Ese aba ni Abanyarwanda, ni Abanyekongo bavuga Ikinyarwanda? Dore ko Abanyamurenge bari i Burundi bakunze kwibasirwa bakekwaho ibyo bikorwa. Ese ni Abarundi nyirizina, ni Abagande, ni Abanyakenya, ni Abatanzania, ni Abanyekongomani? Aba bavugwa ko ari intasi za M23 zafatiwe i Bujumbura ndetse zatangiye gukorwaho iperereza ni izihe? N'andi makuru agiye atandukanye niyo ngiye guhita nkugezaho. Ku rundi ruhande rero, mbere ko twihuta cyane rwose kuri iyi ngingo, turaza kunyarukira no ku makuru ya
yandi y'imirwano ari kuvugwa mu bice bitandukanye muri Nord Kivu n'izindi ntambara za politike na diplomasi. Reka duhite twihuta cyane reko turabanza kubasaba gukora like, gukora share bino biganiro mukabisangiza abandi. Mukore like kugira ngo gogwe dukorere recommendation amakuru yacu agere ku bantu benshi bashoboka. Mukoresha bino biganiro mu bisangiza abandi, mukore subscribe tureko twagera ku 2020 ababikoze mwegwe turabashima. Ari nako dushimira cyane umugabo witwa Roger wo mu Bwongereza. Roger turagushimiye cyane kandi rwose aho uri mu Bwongereza bwana Roger, Imana ikomeze kuguha umugisha no kukurinda. Bigaragara ko dukurikirana cyane ariko na support yawe turayishimye ku rwego rwo hejuru. Inshuti zacu ziri muri leta zunze ubumwe za Amerika by'umwihariko muri leta ya Indiana ndetse za Texas n'ahandi ku mugabane w'Uburayi, ku mugabane wa Asia, ku mugabane wa Oceania, ku mugabane wa Afrika by'umwihariko muri aka karere k'ibiyaga bigari. Inshuti zacu zose turabasuhuza. Abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda mu burasirazuba baradukurikira, namwe muri abavandimwe bacu abashinga nahe burya abanyarwanda n'abarundi turi kimwe. Ubwo rero twahise twihuta no kuri ayo makuru yandi rwose ngo y'intasi za M23 ziri gukorwaho iperereza mu gihugu cy'u Burundi. Twagiye rwose twihuta cyane turasa ku ntego. Dukomeze n'andi makuru agiye atandukanye tujya ku mirongo y'urugamba n'ikibazo cya M23 na Kinshasa bagomba kujya noneho i Geneve mu Busuwisi. Ariko kugeza ubu ninde uyoboye rwose Doha, Geneve, Washington? Ninde uyoboye dossier ya M23 kugeza ubu? Doha, Geneve, Washington, ninde uyoboye dossier ya M23? Inkuru ndaje nyikugezeho urebe uko ibintu bihagaze. Reka tubanze tunyarukire gato muri teritwari ya Rucuru. Muri teritwari ya Rucuru FDLR na Wazalendo bo muri Semusinyatura bagabye igitero mu gace kazwi nka Nyanzale. Nyanzale njya numva bavuga ko hashobora kuba ari iwabo wa General Makenga rwose umugaba mukuru w'abarwanyi ba M23, nubwo hari abavuga ko yakuriye muri Masisi ariho yavukiye ngo noneho nyuma bakaza kwimukira muri Rucuru za Nyanzale. Ariko amakuru aregaragaza ko iwabo wa General Makenga ari Nyanzale hariya muri Rucuru. Ubwo ngubwo ababizi neza kuturusha mwadukosora cyangwa se mukagira icyo mwongeraho. Hano rero FDLR na Wazalendo muri Semusinyatura kwa General Dominique Ndaruhutse bahagabye igitero, ariko nta nubwo cyari igitero kigamije kwambura M23 agace ka Nyanzale, kuko ntago byapfa gukunda rwose hakurikije uburyo M23 ifite uduce turi strategique muri biriya bice. Bahagabye ibitero rero batemagura inka z'abanyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi hariya muri Rucuru, ndetse banica n'aba banyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi muri teritwari ya Rucuru. Ubona kizi FDLR na Semusinyatura zo kwa General Dominique Ndaruhutse ingenga bitekerezo nimwe rwose yo kwanga abatutsi. Baje batemagura inka, batema inka rwose ku rwego rwo hejuru, barazitema zigarama aho ngaho, barangije banica abo baturage. Rwose ubona ko ari igikorwa cy'urugomo gishobora kuba cyabaye mu masaha y'umugoroba ku munsi w'ejo, ariko amakuru twaje kuyamenya uyu munsi. Ubwo ngubwo turihanganisha rwose abo banyekongo mu bwoko bw'abatutsi baguye mu ibyo bitero bya FDLR. Ku rundi ruhande tukihanganisha n'abatakaje inka zabo. Reka twikomereze rero kuri dossier Doha, Geneve na Washington. Ninde uyoboye dossier ya M23 kugeza ubu? Dossier ya M23 ntiyahinduriwe umujyi, ahubwo yahinduriwe imiterere yayo. Doha ikomeje kuba umuyoboro wa politike hagati ya Kinshasa na M23. Inzira y'amahoro hagati ya M23 yagiye ica mu nzira zigoranye za Afrika, aho yasangaga hari ibihugu bifitemo inyungu, bityo ibiganiro hari ibihugu bifitemo inyungu bityo ibiganiro ntibigere ku ntego. Urumva icyambere iyi dossier ya M23 na Kinshasa yaje mu bibazo bikomeye cyane, kuko hagiye hazamo ibihugu bikeneye inyungu gusa, ibiganiro ntibigere ku ntego. Doha yagaragaye nk'umuyoboro mukuru w'ibiganiro bya politiki hagati ya Kinshasa na M23. Washington iba ihacurirwa amasezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda na Kongo. Geneve rero, ibyi Geneve mu Busuwisi byo bihagaze gute kugeza ubu? Ese bihagaze gute ko tubona ko mu minsi iri imbere bagiye kujya Geneve? Geneve ikomeje kugaragara nk'ahantu hashobora gukoreshwa mu kurengera ubutabazi ku basivile ndetse no gucunga neza amakimbirane atarakemurwa muri politike. Mu by'ukuri ninde uyu munsi ufite ububasha ku kibazo cya M23? Iki ni ikibazo abahanga bakomeza kugenda bibaza, ariko bakomeza no kugenda berekana igisubizo. Doha iracyari inzingiro ry'ibiganiro bya politike. Mu nyandiko no mu bikorwa Doha iracyari izingiro rya politike iganisha ku masezerano ya burundu muri Katari. Niho hashyizwe umukono ku masezerano y'amahoro rusange kwa 15 ugushingo 2026 hagati ya Kongo cyangwa se ubutegetsi bwa Kinshasa na Alliance Fleuve Congo yatanzwe nk'ishingiro ry'amasezerano yuzuye. Umuryango umwe bwa Afrika wishimiye ku mugaragaro
mugaragaro iyi nyandiko nk'intambwe ikomeye, wibutsa ko Qatar ikomeje kuba ihuriro ry'ibanze ry'ibiganiro bitaziguye hagati ya Kinshasa n'umutwe wa AFC M23. Turacyakomeza. Umuryango w'abibumbye i Geneve wemeye mu ntangiriro za Gashyantare ko Qatar ikomeje gufasha ibiganiro hagati ya Kongo n'umutwe wa AFC M23 mu gihe wanashimaga intambwe yari imaze guterwa mu guhagarika intambara. Mu yandi magambo, Doha ikomeje kugenzura ibiganiro bya politike kabone nubwo byajya kubera i Geneve mu Busuwisi. Mu gihe cyose Kinshasa na AFC M23 bikomeje gusinya amasezerano ashingiye ku guhagarika intambara, Qatar izakomeza kuba umuyobozi w'inzira itaziguye y'ibiganiro. Turacyakomeza. Idoha niho ibibazo bikomeye birimo kwitabwaho: politike n'igisirikare cya M23, kugarura ubutegetsi bwa leta mu duce twigaruriwe, kugarura umutekano, gutahuka kw'abakuwe mu byabo ndetse n'ahazaza ha AFC M23. Ubwo biracyari mu biganza bya Doha, ariko amakuru akavuga ko ibindi biganiro bishobora kubera i Geneve mu Busuwisi, kuko nyine muri Qatar Iran iri kuharasagura. Niko bihagaze rwose. N'ahazaza ya M23. Washington izingiro ku kibazo nyamukuru. Nubwo biri Doha, ariko rwose bigaragara ko Washington ariho ruzingi. Nubwo Doha ikomeje kuyobora ibiganiro, Washington irushaho kugira uruhare mu kugenzura ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano. Diplomasi ya Amerika izakomeza kuzuzanya n'iya Qatar, kuko amasezerano ya Washington agomba kuzuzanya n'ayi Doha. Gusa ibihano Washington ishyira ku Rwanda akenshi bigaragaza ko idashyize imbere guherekeza amasezerano hagati ya Kigali na Kinshasa, ahubwo ko ishize imbere ko ashyirwa mu bikorwa ku ngufu. Aha niho haboneka impinduka nyazo mu mikorere y'ibiganiro. Doha iraganira mu gihe Washington ihatira. Qatar ifungura umwanya w'ibiganiro, Amerika igatanga igitutu binyuze mu bihano. Mu kibazo kigoye nk'icyo mu burasirazuba bwa Kongo, ubushobozi bwo gukoresha igitutu akenshi Washington ibibonamo uburemere buruta ubw'ubuhuza ubwabwo, n'ubwo iyi nzira nayo idatanga umusaruro urambye. Geneve si umusimbura wa Doha rero, ni ahantu ho gukemura amakimbirane gusa, kubera ko muri Qatar nyine nta mutekano wizewe kubera intambara bahanganyemo na Iran. Kugaragara kwa Geneve mu biganiro bijyanye n'intambara ya M23 bituma bamwe bumva ko habayeho impinduka mu mishyikirano. Siko biteye, kuko nta kintu na kimwe kigaragaza ko Geneve yasimbuye Doha nk'urubuga rwa politike. Ibimenyetso bigaragaza ko Geneve ishobora kuba ahantu ho gukemura amakimbirane hibanda ku butabazi, ku rwego rwa tekinike no ku buryo busanzwe bwo gucunga ibibazo. Turacyakomeza. Geneve izobereye muri diplomasi mpuzamahanga, amategeko arengera ikiremwa muntu ndetse inzego za Loni, imiryango itegamiye kuri leta, kurengera abasivili, ibikorwa by'ubutabazi no kuganira n'imitwe yitwaje intwaro. Kuba Loni i Geneve ikurikiranira hafi ibibazo kandi igashima intambwe yatewe i Doha, mu gihe inagaragaza ko umutekano ukomeje guhindagurika. Bigaragaza ko uyu mujyi ari indorerezi n'umuhuza wa tekinike kurusha kuba ikigo cy'ukemurampaka wa politiki. Muri ubu buryo Geneve ntabwo ifata inzira nyamukuru yo gukemura amakimbirane ya politike mu burasirazuba bwa Kongo cyangwa ahandi. Iyo ibiganiro bya politike bihageze cyangwa bigoranye, hafungurwa inzira za tekinike kugira ngo haboneke igisubizo cy'ingenzi. Urugero ni nko gutuma ubutabazi bugera ku babukeneye, kurinda abasivile no kubahiriza amategeko agenga intambara. Ibi bikunze kubaho iyo ibiganiro birambiranye, abunzi bagashaka ubundi buryo bwo kurengera abaturage. Umwanzuro nuko ku ngingo y'ubuyobe ibiganiro biragaragara ko Doha ikomeje kuba inzira nyamukuru y'ibiganiro bya politike. Washington ikaba nk'umusifuzi usira igitutu ku mpande zihanganye, mu gihe Geneve nubwo idasimbura Doha ifasha mu rwego rwa tekinike n'ubutabazi mu gihe amahoro yuzuye ataraboneka. Ubwo rero hano ngira ngo tubashije gusobanurira neza rwose abumvaga ati ibiganiro bigiye kuva Doha bijye Geneve mu Suisse. Ese Qatar nizongera gukora nk'umuhuza?
nuko bihagaze. Qatar iracyakora nk'umuhuza, ariko ukabona ko Amerika rwose niho ruzingiyeyo izishyira igitutu ku mpande zombi ziri kumvikana, ariko ubona ko biri mu kubiye mu nyungu z'abanyamerika. Niko bihagaze. Reka aya makuru tuba tuyasoreje hano. Ngiye ari Claude, ni Inkuru Mpamo Official, nkomeza kubibutsa ko mukwiriye kuba niba mukunda Inkuru Mpamo Official, ariko n'abatadukunda baradukurikira rwose, mwakora like kugira gogo idukorere recommendation ya makuru agere ku bantu benshi bashoboka. Ku rundi ruhande mukore subscribe, turi hafi kugera ku bihumbi 20 rwose. Dushimira cyane abakoze subscribe, abakomeje gukora like. Ku rundi ruhande batarakora subscribe, namwe mwayikora mukinjira mu muryango mugari w'Inkuru Mpamo Official. Aya makuru akajya nabagerera igihe kwa kundi rwose dushiraho inkuru uhitubona notification utiri ujya gusacinga muri Google, ariko kanudufasha no kwaguka kugira tureko ko twa celebrating tugeze ku bihumbi 20 rwose. Iyo ni inkunga ikomeye tugusabye, ukoresha bino biganiro ubisangiza abandi. Turakomeza kandi gushimira abantu bacu bakomeje kutuba hafi, abadutera inkunga y'ibitekerezo, inyunganizi rwose mu buryo bumwe cyangwa ubundi, batanga comment uko babibona, bakora like. Ibitekerezo byanyu ni inyamibwa, turabishima cyane kandi turabakunda, kandi tubaha agaciro n'ibyo mudusabye kenshi tuzajya tubishira mu bikorwa. Hari abantu rwose babambwiye ati nabo bazi ibyo muri Kongo, baba bafite amakuru. Abo bantu rwose niba bifuza ko batanga ikiganiro ku Inkuru Mpamo Official, bazampamagare kuri iyo nimero muri kubona aho ngaho munsi rwose yahanditse views. Murabona nimero yanjye, mujye mumpamagara niba mukeneye rwose ko tubaha ijambo ku Inkuru Mpamo Official. Tuzajya tubaha ijambo, muhatambutse ibitekerezo byanyu cyangwa se amakuru mwaba mufite. Niko bihagaze. Turabakunda cyane rero, Uwiteka akomeze kubana namwe no kubaha imigisha. Ubwo tuzongera kubonana rwose ejo kuwa gatatu, tubateguriye amakuru menshi cyane, intambara, itegurwa ry'imirwano n'izindi ntambara za politike zitazihuriye n'iki kibazo cyo muri Kongo, n'andi makuru y'ingenzi akomeza kugaragara muri aka karere k'ibiyaga bigari duherereyemo. Murara haryana, murota Imana, ijoro ryiza. Uwiteka Imana ikomeze kubarinda no kumuha imigisha. Ciao ciao, bye bye, tuzasubira. Ngiye ari Claude, ni Inkuru Mpamo Official.